Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, rreshti 57. Στο καταλογάτο 9 κεφάλαιο, αδελφέ Αντώνη. Λουκάς 9, 57. Rreshti 57. 9:57. Cili kapitull tha vlla? Kapitulli 9. Το 9 κεφάλαιο. 9 κεφάλαιο και 57. 57. Ndodhi që ndërsa po ishin rrugës, dikush i tha, Zotu do të ndjek kudo që të shkosh. Por Jezusi i tha, dheprat kanë stroka dhe zogjet e qiellit fole, kurse biri i njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. Pastaj i tha një tjetri, ndiqim. Por ai i përgjigj, Zot, më lejo më parë të shkoj të varros atin tim. Jezusi i tha, lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet, por ti shko dhe prediko mbretërinë e Perëndisë. Akoma një tjetër i tha, Zot, unë do të ndjek ty, po më parë më lejo të ndahem me ata të familjes sime. Jezusi i tha, asnjëri që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë. Një shpjegim për të treja. Αδελφοί, είναι τρεις περιπτώσεις, είναι όλα τα εδάφια αυτά, από το 57 μέχρι το τέλος, και θέλει μια εξήγηση για για τις τρεις περιπτώσεις. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι χαρακτήρες που μας καλεί ο Κύριος. Nuk jemi të gjithë të njëjtat karaktere që na thërret Zoti. Ο πρώτος λέει, Κύριε, θα σε ακολουθήσω. I pari thotë se Zot do të ndjek. Τον είδε ο Κύριος και η πρώτη του όψη ήταν της καλοπέρασης. E pa Zoti dhe me shikimin e parë që i beri, kuptoi se ai donte të kalonte mirë. Είναι σαν να δω τώρα ένα του γραφείου και να του πω πάμε να σκάψουμε το χωράφι. Është sikur të shoh dikën që është punëtor në një zyre dhe ti them hajde të shkojmë të punojmë tokën. Μόλις πιάσετε ένα ξύνι πάνε τα χεράκια του, θα σπάσουν. Sa të kapë shatin, ikën duart e tij. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ακόμα, δεν μπορεί να σκάψει. Sepse ai njeri nuk mund të punojë tokën. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος τον είδε ο Κύριος ότι ήταν της καλοπέρασης. Kështu dhe Zoti e pa atë njeri se do të ishte për të kaluar mirë, jo. Του λέει πού θα μ' ακολουθήσεις όπου αν πηγαίνουν. Domethënë, ku do të ndjekësh mua, i thot, ku do të shkoj unë. Ο Κύριος μας πήγε και κοιμόταν στο όρος των ελαιών. Αν αυτός είχε μάθει στα πούπουλα, πού να κοιμηθεί αυτός στο όρος των ελαιών. Zoti shkonte në malin e ullinëve dhe rrinte natën zgjuar dhe flinte atje në mal, thot. Kurse ai nëse flinte në pupla. Όποιος αποφασίσει να ακολουθήσει τον Κύριο θα πρέπει να ξέρει ότι θα κακοπεράσει. Kushdo që vendos të ndjekë Zotin, do ta di se do të kalojë vështirë. Πολλοί θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο και να είναι στα σαλονάκια τους, στα γραφιάκια τους. Shumë duan ta ndjekun Zotin, por të jenë në sallonet e tyre, në zyrat e tyre, Να μην σε προσβάλλει κανένας. të mos të ofendojë askush. Όταν ακολουθάς τον Κύριο, ο Παύλος είδατε τι τράβηξε, έτσι. Por të ndjekur Zotin, e pat palin se çfarë vuajti, Στο δεύτερο του είπε ο Κύριος ακολούθησε με. Në rastin e dytë, dikujt tjetër Zoti i tha ndiqëm. Ενώ ο πρώτος είπε εγώ θα σε ακολουθήσω. Ndërsa i pari i tha se unë dua të të ndjek o Zot kudo që të shkosh, kurse këtij dytit i tha ndiqëm ti. Το δεύτερο το βλέπει ο Κύριος ότι είναι έτοιμος, του λέει έλα αφού θέλεις. Të dytin e shef Zoti pra se është gati ai njeri dhe i tha eja më ndiq. Αλλά αυτός περίμενε να πεθάνει ο πατέρας του. Por ai priste që të vdiste jati. Σου λέει είναι μεγάλος τώρα, μην τον παρατήσω μόνος του. Dhe thot tani është i plakur babai, të mos e lë vetëm. Τι θα γίνει τώρα με τον πατέρα μου. Çfarë do të bëhet me te? Δεν μπορεί αυτός να ακολουθήσει τον Χριστό. Pra ai nuk mund ta ndjekë Krishtin. Ο Κύριος λέει αφήστε τους νεκρούς να θάψουν σε αυτό νεκρούς. Εσύ ακολούθησέ με. Dhe Zoti tha lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre dhe ti më ndiq. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει για τον Χριστό και να σκέφτεται πίσω του όλα τα άλλα, να λέει να βάζει
άλλες προτεραιότητες. Domethënë nuk mundet njeriu të ndjekë Zotin dhe nga ana tjetër të mendojë të gjitha gjërat që ka mbrapa. Να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να σε κάνει Κύριος πειμένα και την Κυριακή το πρωί εσύ να θες να πας στη δουλειά. Ta them pak më thjesht. Nuk mundet Zoti të të bëj baritën një kishe dhe ditën e diellit ti të duash të shkosh në punë, ku ke punën. Ή έχεις μια υποχρέωση να πας να βλέπεις τον πατέρα σου ή το θείο σου. Apo ke një detyrim familjar që të shkosh të shohësh babain apo xhaxhain tënd. Πήγαινε κάποια άλλη ώρα. Την ώρα εκείνη πρέπει εσύ να είσαι στη θέση σου. Αλλιώς δεν κάνεις για πειμένας. Shko një herë tjetër që ti shohësh ato, por jo në momentin që është kisha dhe nuk pra kështu nuk mund të bësh bari, nuk mund të bësh. Αυτός λοιπόν θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο και του λέει ο Κύριος ακολούθησε με. Ai pra deshi ta ndiqte Zotin dhe Zoti i tha ndiqëm. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να παρατήσει κάποια πράγματα. Por nga ana tjetër ky njeri nuk mund t'i lindte disa gjëra të tija. Δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει τον Κύριο. Nuk është edhe lehtë ta ndjekësh Zotin. Γιατί θα σου λέει η γυναίκα σου, εγώ θέλω το Σάββατο και την Κυριακή να βγαίνω βόλτα. Sepse do të thojë gruaja për shembull se unë dua të shtunën dhe të dielën të dalim xhiro. Εσύ όμως την Κυριακή πρέπει να πας και σε ένα άλλο μέρος εκτός από την εκκλησία. Por ti të dielën do të shkosh përveç kishës edhe dikun tjetër për veprën e Zotit. Εμένα μου συνέβη αυτό. Mua më ndodh kjo. Αλλά προσευχόμουν στον Κύριο, δεν υποχωρούσα καθόλου. Por i lutesha Zotit dhe domethënë ma kërkonte gruaja këtë. I lutesha Zotit dhe Και ο Κύριος το έβαλε στην καρδιά της γυναίκας μου και τέλειωσε. Πώς? Το έβαλε στην καρδιά της γυναίκας μου να μην ασχολείται πια με αυτό, τέρμα. Dhe kështu Zoti bëri në zemrën e gruas që të mos kërkoje me gjë të tillë, domethënë të dielën pas kishës të shkojmë dikun. Σου λέει αυτός είναι αποφασισμένος, τέρμα, θα ακολουθήσει αυτό. Dhe tha me veten e saj, ky është i vendosur dhe do ta ndjekë ashtu domethënë. Su zita che gjineca su una vite me taptin eklesia. Perimenes κάποιο καιρό μέχρι να η γυναίκα σου να πιστεί σε αυτό που θέλεις εσύ και προσευχόσουνα εσύ, πώς έγινε? Γενικά όταν παντρευτήκαμε μου είπε η γυναίκα μου ότι εγώ θέλω το Σαββατοκύριακο να είναι δικό μου, τις άλλες μέρες να δουλεύεις για τον Κύριο. Kur u martova fillimisht me gruan, gruaja më tha se të shtunën dhe të dielën dua dhe të dalim domethënë. Kurse ditët e tjera të javës të merresh me veprën e Zotit. Ένα όμως που εγώ έπρεπε να πάω να δώσω κοινωνία την Κυριακή, πώς θα γινόταν? Por ja që unë duhet të shkoja të jepja trupin dhe gjakun e Krishtit pas kishës tek të tjerët dhe si do bëhej kjo? Της έλεγα να βγούμε τη Δευτέρα, εγώ θέλω την Κυριακή. Dhe i thoja të dalim të hënën për kafe. Ka ajo më thoshte dua të dielën. Οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει, γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη βγαίνουν το Σαββατοκύριακο, έχουν το ρεπό τους. Njerëzit thotë nuk dalin për kafe, më thoshte të hënën dhe të martën, por të dielën, çunën e dielën dalin për kafe. Είναι λογικό όπως το έλεγε. Dhe logjika është si e thoshte. Έβλεπε όμως εκείνη ότι εμένα η καρδιά μου ήταν την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, να υπηρετήσω τον Κύριο. Por ajo shifte në zemrën time se doja të shtunën dhe dielën të shërbeja Zotit. Το έβλεπε, στεναχωριόταν στην αρχή. Shifte këtë dhe mërzitej fillimisht. Και μία φορά είχα πάει σε ένα νησί. Dhe një herë isha në një ishull. Δεν υποχωρούσα όμως, ήθελα να της έλεγα ότι πρώτα είναι ο Κύριος και μετά σ' αγαπώ, αλλά μετά από τον Κύριο. Por nuk bëja mbrapsht dhe ja thoja të dua grua, por veprën e Zotit nuk e le. Αυτά ήταν ξεκαθαρισμένα από την αρχή. Këto ishin të qarta që nga fillimi me te. Και όμως τη στεναχωρούσε αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε και αυτή οπωσδήποτε την Κυριακή να είμαστε μαζί, μετά την εκκλησία να πάμε κάπου. Εγώ πήγαινα κάπου αλλού μετά την εκκλησία για κάποια άλλη ανάγκη. Por kjo gjë e mërziste gruan, thot, sepse të diela shumë shkoja dikun tjetër pas kishës, kurse ajo donte të dilte jashtë me mua. Και δεν μπορούσα να την πείσω. Dhe nuk e bindja dot. Προσευχόμουν όμως τον Κύριο. Por i lutesha Zotit.
έβλεπε ο Κύριος στην καρδιά μου ότι θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Zoti e shifte zemrën time se doja të bëja vullnetin e Perëndisë. Και εκείνες τις μέρες πέρασε από το σπίτι μια κυρία η οποία δεν ξαναπέρασε ποτέ. Μία φορά πέρασε και δεν ξαναπέρασε. Dhe në atë ditë kaloi një grua nga shtëpia jon, e cila ishte vetëm një herë që kaloi dhe s'ka kaluar më. Και δεν ήταν καν και από την εκκλησία μας, από μια ευαγγελική εκκλησία ήταν. Dhe nuk ishte as nga kisha jon, ishte nga një kishë ungjillore. Και η γυναίκα μου, εκείνη ήρθε στο σπίτι του πειμένα, πήγε η γυναίκα μου να την φιλοξενήσει. Dhe ajo erdhi në shtëpinë time, pra erdhi në shtëpinë e bariut kishës, dhe gruaja ime detyrimisht do ta mikpritte. Πού είναι ο άντρας σου? Ku është burri i të pyet? Και εκεί την έπιασε την κυρία μου. Εκεί πώς? Εκεί λέει η κυρία μου αρχίζει, που φεύγει, που... Pastaj ajo grua vazhdoi, ti thot, si të ik burri kështu, pse lën të ik? Αλλά πριν προλάβει να συνεχίσει, Por përpara se të vazhdonte mirë, της λέει αυτή, πω ευλογία που έχεις, να έχεις ένα άντρα να υπηρετεί τον Κύριο, τι μισθό θα λάβεις? i thot, po çfarë burrit që ke një shpërblim nga Zoti, domethënë që ke burrin që vepron në veprën e Zotit, përpara se ti fliste ato fjalë. Και εκείνη την ώρα έκανα κλικ το μυαλό της. Dhe në atë moment ju hap mendja saj. Όταν γύρισα πίσω μου λέει είσαι ελεύθερος να πηγαίνεις όπου θέλεις. Dhe kur u ktheva atë të dielën në shtëpi, më thot, je i lirë të shkosh ku të duash. Αυτό όμως το κάνει ο Κύριος Këtë e bën Zoti όταν βλέπει ότι η καρδιά μας είναι πραγματικά στον Κύριο. kur shef se është me të vërtetë tek Zoti. Γιατί και με τη γυναίκα μου ήθελα να βγω, Edhe me gruan doja të dilja, αλλά προτεραιότητα έχει ο Κύριος. por gjëja më, domethënë, përparësi kishte Zoti. Ο Κύριος το είδε και με ελευθέρωσε. Μου έκανε αφαιτή το έλεος. Zoti e pa këtë çështje dhe më mëshiroi. Έτσι θα κάνει και σε όλους μας. Dhe kështu do të bëjë edhe tek të gjithë ne. Αρκεί να έχουμε τον Κύριο, αδερφοί μου, πάνω απ' όλα. Mjafton që të kemi Zotin mbi gjithçka tjetër. Σε αυτή περίπτωση είναι... θέλει αυτός πάλι να ακολουθήσει τον Κύριο. Rasti i tretë është që don përsëri dikush të ndjekë Zotin. Αυτό λέει να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου. Dhe i thot të shkoj ti përshëndes të afërmit e mi. Θα λέγαμε δεν είναι και τόσο παράλογο αυτό που λέει. Dhe do të thoja se nuk është edhe pa arsyeshme kjo që kërkon ai deri. Αλλά ο Κύριος όταν σε καλεί δεν θέλει καμία υποχώρηση. Por Zoti kur të thërret nuk don që të bësh mbrapsht me asgjë. Κανένας δεν πιάνει το άρωτρο και πάει να κάνει ζευγάρι Askush thot nuk merr parmendën dhe shkon të lëroj tokën, και κοιτάζει πίσω, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. dhe nëse duke punuar tokën kthehet dhe shef mbrapa, atëherë nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Τώρα Perëndisë. πια δεν ζευγαρίζουν, αλλά παλιά το ζώο που τραβούσε το ινί μπροστά ή ήταν βόδια ή άλογο ή γαϊδουράκι. Tani nuk punojnë me tokën me kafshet, po dikur kur punonin me kala apo me çeje apo si punoi toka. Θυμάμαι εγώ όταν ζευγάριζα δεν μπορούσε να φύγει το μάτι μου από το ινί. Më kujtohet kur punoja me parmend, nuk mund të shmangja shikimin nga parmenda. Πήγαινε μπροστά το ζώο και εγώ κρατούσα εκεί το ινί σταθερό. Shkonte përpara kafsha që tërhiqte parmenden dhe unë mbaja fiksuar mirë parmenden. Εάν φύγει το μάτι σου, Nëse ikën shikimit, στραβώνει το ινί και δεν οργώνεις το χωράφι, πρέπει να πηγαίνεις ακριβώς δίπλα στο προηγούμενο αυλάκι. Nëse largon shikimin nga ajo, të ikën parmenda thot, dhe duhet që vija që tërheq parmenden, domethënë të jetë paralel fiks me vijën që është bërë përpara. Όταν λοιπόν κάποιος βάζει το χέρι του πάνω στο άρωτρο και ζευγαρίζει, δεν μπορεί να κοιτάξει δεξιά-αριστερά, κοιτάζει μόνο το ινί. Pra, kur njeriu punon në parmend, nuk mund të shohë majtas as djathas, por do të shohë fiks aty ku punon parmenda. Αυτός λοιπόν ήταν δεμένος με την οικογένειά του άνθρωπος.
Ai njeri thot ishte shumë i lidhur me familjen e tij αλλά του λέει δεν μπορεί να κοιτάζεις δεξιά και αριστερά, δεν γίνεται. dhe i thot pra Zoti nuk mund të shofësh majtas dhe djathtas, nuk bëhet. Και οι τρεις αυτοί ήταν άνθρωποι καλοί που θέλανε τον Κύριο. Që të tre këto ishin njerëz të mirë të cilët e donin Zotin, Αλλά θέλουμε τον Κύριο και κάτι άλλο, δεν γίνονται αυτά. por duam Zotin dhe diçka tjetër akoma, kjo nuk bëhet. Αν θες να υπηρετήσεις τον Κύριο πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Nëse do të shërbesh Zotit, do të jesh i vendosur. Όχι να αφήσουμε την οικογένειά μας να πεινάσει, μην το πάρετε ανάποδα. Që ta lëm familjen tonë pa bukë mbark që të dalin për veprën e Zotit, Αλλά η πρώτη προτεραιότητά μας είναι ο Κύριος και όχι οι υπόλοιποι. por përparësia jonë e parë do të jetë Zoti dhe jo të tjerët të parë. Amin.